Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong ka court admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dip khap mania fila ban call haki niki number. Kayeng school jong Balad Bazaar Government LP School gabadon hagasnong Balad. Kadai school gabakiyeng school kila rong haka umba house nem arjar khandai. Nado utay hius nem hado menta kasnong kala persyang ban wat kilat kilenti. Ban yo shna ya kayeng school batamai henrei kim yo jingerap nangno ru bat kane kajingya lenti jongki kala ya hado khan rius nem kenti. Day hagani ka kenti ka bamanta bakila yo biang ya kayeng school kabala shna ha ka jinglut ka basaw pusaw lak tengka ya kabala penyo jingerap dau MLA ka Ranikor uba Pius Marwen ya ka baula ple pajba kumukongsan ha ka arfulai tarik ujemang arjar arfusan. Kani kalalong harengkat ka jingedon lang ki borsh nong bat ki kimi gikpa jong gikna. Uba Pius Marwen ulale jurip ru na kabentaban pentray no ya kamadan football hakisnong nongba kabadon hagitain nong na jongga Southwest Khasi Hills District namarba yakani kamadan lade pentray mensuaru nrei shimlala pendep namarba kadehi kejaka babon ki mau siang. Kumta uba Pius ulakular ya kisnong ba un pentray biang sasisien yakani kamadan kaban ai jing mentoy ya ki khon samla jonggani kisnong. Nadu senam arajar kendai hadin bal penjot no tagani kamarian ya ka Ying School Balad Bazaar Government LP School dagi pun telik application ngalayo bantok lamba umele berim jongi u master donggo dagi pun telik henrai kai ka ba perlong yang i ku basno ju nyokor yang segi application ki jongi habungi kendo na ka benta barpenpau halor jongi Hendrai kalong kai keba ublai lese udon kajing temu na kamenta jongi ku kathani barokoi badai hadin kajing job ngok jongi sa Pius Marwen agak election arajar khapra banado katokapor nga la thok biang ya kaneka memorandum dan application na kamenta kumno ban ai lane ban penyo building themai na kamenta kaneka school Te hadin ba layo bantok dari Pius Marwen ru wilakula ba ladalom ko bala naliang jongi inirap lada kasorka kadon fon. Tadai hadin jogi tigi senam arlai tigi senam ngala perkenal yang ya Pius Marwen ba nai haswa kane ka election ka bansa long. Te ilaaya nga ka isyaran yomba ngan sanction hash no ya kana school Balad Bazaar Government School tadi mar takadaw ngadap ka jing kemen ka bakraw naman yo ya u reulamba komuni kemat lale uta u leader ka banyong bautip ya ka khia kasyon jang kinong songslong jagi ba jang kathani barokawai Kung ke department berisor Pius di bertresh to man ay kini building. Udang hikai pe ide to bi ka soto kiden international law. Iwan bersa ani ban ay kini kai. Andre ka shong hapi ka kamram ka ba kya tam hapi kum kini kai. Haki terpeng ka trot ki pi. Andre ki tresh to ki pi di kerban ka jin sei kita ki restart ani ka school. Par kham tam e ban law ka borom nang tan ka than pala thi paro khoi. Ki kana school ba ide ki jongi shikatin na kwa on na ta pi ro. Ano bali ti wan shine school. Ikmi kepala boleh ni pas school ni konflik. Pidon ni kita ke vision. Pidon ni kita kalawai. Pidon ni kita ke jengkwi dan di bagi kikun kijongi. Kenong kikun kipanang posta. Kenong kikun kipanang kalawai na bentar ka hima. Na bentar ka chat penriu kijongi. Pidon kipor kipa hayin kita nong kendong kijongi. Kendo kijongi. Masuk so. Ngaru ngani na tiket hain lawa na sak ngari snong lawa. Ngai kendo kijongi. Apor barang tenang ai kendo kijongi apor barang ni. Don't post code. Dari tempat kecil ya, kadang trash itu menjadi kami apa? Ini lah mungkin teori ya kapur ya kapur. Anak anak kena sekolah ada kapur. Trash itu. Tak salah dipakai apa lagi kapur di pemerintah. Banyo ya kita kikam sokar, banyo ya kita kikam di pabrik yang andai kacing stam.
kalau kita kam hadu kita di Disney kita nama kata restom kongo ya jonti kimi pai kena gi ka kham tam man kongo ya ki bagatin junta nya jong school Awak ada ketika building ke school, wah por pemisuah ni nak. Semua Balat Bazar Government SP School, kalau mau tangkap kerteng dari klaim ke school, dari lepas kecil syariah di nongelam profesional di Noika juga school, walau klaim ke school por pemisuah dari klaim tak penju ya. Kakak juga school bagi sifat nak building coba nak kuliah nasional ke ai nak buka lagi. Jadi pada kesini, nyadap nak musim coba school kemen bagi orang kami kopor. Pada ketik saat kan mau bernaik dayu, lalu ya ke sorkar hantam nak cengelam jong isip iskaj ini di serkonar sama. Di Division Besar, kepala Syimkia, nak kata Kapuli Putih, nak kata Kegil School, nak kata Tunggu berpen Ilek berpen Giu, haka Jinang Kecista. Apa ni Pai, haka di Kijuk Kipor di pemerintah, di Suku, haka Jinang Kecista. Kalau kabar kotor, aduh kata-kata. Berhabang apa pat? Hari ini Islam kepor kepala dep. Poin lagi. Hai, kampam dia kalian ka government LP school berpilih unjuk. Ngido ke Cingkerman. Nama ting-ting buat kimi paru. Ting-ting ngido nak ke Cingkerman. Buat ke keteng ke school kadon. Dari bun ke school kita. Radar ke school kima berpensiun school tu nama ajar apa? Tengah pengonomi kemat. Jom kapal konstruksi para pawai. Ndai mengapai tak nak kata karoi kapal yang kami nasurok ketika umpam bumdi ketika bor elektrik maupun light. Ndai ngapa pai apa kini? Hantam kumbangi mata. Hantam nak jenang ke staf jadi school. Ba't nga ko sarong pagnganyit ko ipiyak ni kapor kapamanda ngam baro kiin school naman kamday kabasok pangapagbiyak ya baro kiin school kiba mo man kidon ki school balang kidon ki school shimet kidon ki school kabagisen haki bata kumbala ong day ba skemlan mata batik-tik lang hai po kacala katumi ya kacingdon school kumagayal ka ya kacala Kerala kalau kejingan kecil start ke bawah likong apa ka jadi apa kali gitu kata kejimpun school apa kecelah gitu dari kita pakai ting kupala orang ting kejimpun school dulu kalau kita bu jige ya kesorkan sama badon ting school kim ayah kecil sekali ke bawah dari ngam yang baru dari kita pakai school kiba asyai ka kecil sekali ke bawah kebal kelak sisa berperiode yang kita kejingan kecil start na kata di help di balik itu ni. Tiada apa konstruksi itu ni kumpat yuk tam ka government LP UP kita tu. Mak ni boleh apa boleh apa wakaji. Jadi yang ini kita di por kepala dep apa ngai lejemo lepet ke yang school. Ting ni school ni mau kecil kena baga government LP school along ting lagi pai ke building. Aduk Cingkerman sisa. Andai nak kalian cuma kat badan kata kabut kabor. Kabang restom sisa. Ibon teli ki building ki pangilayo aban pli ku bangi pli mata kesi ku maknika sinong balat kaba. Itu ko perkat mu kat kan ka building mensuang ni bangi e kat kan ka building ka bangi yo. Kat kan ka sinong balat bertuju apa konstruksi. Dan lagi benai beradab syatai syaire wasalando kumjuk yang sepuluh kalomba hati por mensualong enak kata ndrengi yo kung kani kapiti wat hamo por kala syak bertrai kung kani kapiti school haumpung kabangi syak kabangi yo bertrai kung lesek ni snam kibrai kita kibat sawangi yo bertrai kung kani kapiti school
ngaran kecil perkat pak apa trompen dah apa mosna anturu ini kai ngal pet ke school kepalong sisa kepalong masuk ben ting pergi pagi pas school kantam sekolah di katuru ngala kulari kemak ini kai ngal sasipnya ndrengi pai pat akini sistem ki por ki ba ladap narangi ya nejor ya government LP school amdon shu kawairu kai school kaba kiong bagima berha ikna school mar kam diam kapite hoi gam la beryo barok kum ya kan ke building kabangi beli betasni sindai lemba skim bo prepare mo skim administratif kabangira ki don ki pengira lagi mo repair don ki bayar kabangisna thumai ni patyo sausan kamran lagi yo pat berkedat alai kan nangi pai barok seperti nampak ngala om hati kai bapak sekolah yang laga kampam me pagoman laga kayim school kimla bagi kena school kimla school kimla bersong tu persko sena laga ngam pagyo ben le ta kiskim ru ngan persam ta ku jabor bagam kuat bentuk ya kena school ya kata bejo ni kacinan kacista kampam hagin ijuk por pamenta borok ni kan ni kacinan kacista desi mo pi ki kimi ki pas na thong ka jongpi kapan di kongsan ndai kata kaspa kapau ndai kuno bangin ki khun ki jongpi benyo yang kata jangan kacista belong lam kiwe hakni ki jongpi por ki pamenta ki pongba ni paskul tang benyo tang sota ndai kacinan kacista kalong hak jong ka benta hala ka jong ka benta ba kata kacing kotor jong kacing nang kacista di nido lang hakni ko po angkat bagi kimi pa di nong kai school di MC school kuat kumapil akan pau wa before kita mencoba kalau dulu jika mencisya nomor untuk di school ngakeli mengatakan nomor ki ba enroll hakni ka kacing dong di school yang lai ko sana ne ko so ko duna di kene dalam duna siapa balat mo akan wajah kata him om baduna mapa kumbal pi penpau na kwa ikna beli school ru kalau apa kata kayu school kapa dese pi medo dengan tangan siam baki di stem ki por ki bersawan ni don mata ki kai anu lagi enroll ko po hapo sejong sispa sejong mesin nak yang ki MC ru pada gitawanya ke sokar ben bu noi kai shuru ni lagon kita kahok nomor 4 sokar mata aku kalau orang dari BLC bene bagi mata ki penbet don tik ni kai po ka government LP school lagi por shadow na sambut ndri lada kam yang ke enroll kinshin no ya itu ki lainut ki bu beta kan lainut kim tha no syakwi pat ki benta de hoi mencoba pada kicing pada kicing jejar pada kina noi kai school ikmi hikpa tu di khot juga FC hi borok away dari mendapat nilai ya kenika in school ka ba lima sukan aidao awan lawan Islam lawan dia lawan kecil keru kenika building kala lah penyadaan kita ki ba Jiwan dijungi manwan jurip ya kenika madan kumpi kun sama kita ambil syam menyo pedap ini madan di hoya ni sistem di baladap ngalap persangi ben ha ka mesin dari pala pedap itu di mentang lawan hidara jong mat benal isya mas tengka badan kepala ya petri kumpul di ikum nih pada khmat idon lang ber Dimitri berkat ini ki samla naki sports club bang kulari ru ben pedap ya kan ka madan mo ben isya ka madan ba paka ben isya badan ka kila isya ben lekai kenika senang ka ba mangisu thu i pa ki kun samla mata mo idon kisap italan dari adakan ka cingdan jangka madan kalong kap na kita ki dari mata ngalasip kai dalade banwan hangne bangala kulari ru mata ba hari ini benai bansawan ngan sapha eka mungkin menpendat mereka madan hangne po nang ba mempanjui terusnya mempanjui nanono ya tingali kemadui dawan dalade banwan jatah kelesnya dulu dari mata nasnya ba desi ba thao bru le sumber thao ki le bawan angle ke setam men marbale bagi sar ni lek jong situ bagi jong mat lagi bagi jong situ akular pendep ya kan ada ke balange kenang ba di kena samla jong ni
betang nane pun nono ba anak yo ko pat ni sino kiluan yale jual ane ada ngandon banten kale tangkel ke sunu seburom ba kejeng kendu isar ahi bakan rong kumba ya kan distrik ban ko kane kamde na kane skim hade da ke jumpa di jong isar ba mo emo ba isar bis ba kane di da ke jong kan kalau ka keran hanya nak kanu ka tiara pa sotar hale ka di da ke jong ke yak ba mentar ngaktif pan naga cipi start kim naga ML skim naga na skim hari lok pular gumta nomor sampai dua sini bel ngada kan dosen ke tempat kendem ke nang skim ba na thai la suti hi ajong pobor nomor ide i sam badang samla badang biang ba pura bang padi ML ku ini ke nang skim ba kini bro kijingwani jadi pada kalau masa esok bakal orang ba sian saya yuk balik football akan beda senang